na me ye adwuma wa donko me no mo nsa ebo enti me ka asem kire obi a de me omo fee se eya kom na efa me de nsa kama no kwa na meni ebie kwa achiwe ada me ka kire me ba ne se na Awurade age sa ada kwa ne ye be no mo nsa abo mo e be di week of mo me nya dream se owo ebe ka obi yes enti me ne me boss no e ka kire e kokoten se na esi no se cute wo ado ma kire de efisro na ba se mra me jaaye no owo be ka me wo me de ujari when biom na ebiasa esi a wanka asaba ekwadonko wo ye me da ho light bi affect ekwadonko emoma so emre bi no obi bebo ama Tundra me da ho na Awurade bie me e describe nipa na me frɛ ama ene me nkwa ha obi apra ne se obi bra o frɛ obi ampa o se nipa ne gina ho Akabenezer enkrofo bi tena ase e pra ne e fa ne ho Awurade bie me ni frɛ Kevin so nka ncho of ase enkrofo bi hihye ebebem eba wonye di 1 week any see Se uwo US, UK, ana Canada, na se opese wo sendi ska ema wabusuafo ewo Ghana, UC Lemfi. Ani Lemfi, ewo Lemfi so no, se wo sendi ska ma wabusuafo a secure, ena ye was 0 transaction fees. Ani 0 transaction fees. Enti fa Lemfi sendi ska ema wabusuafo wo Ghana. Na Lemfi so de ye exchange rate na any the best on the market. Ahaya Poleeno Multimedia, edino ye the fresh boy Papa J. Ye checha mu nyina esan so emamo akwaba. Ene eba bedi komo me ne one of the ladies in the movie industry. Wa adwuma no ma check kakra. Em say more na anim no. Your friend no cute. My friend lady cute. Very good actress. And I mean, I but before she being come on, Lemfi, seven countries, so Canada, UK, USA, now open source in this kind of Shafa. You see Lemfi app on the fire. With the Lemfi transaction, free charges BNM. Only the best rate on the money transfer market. Say your name and I walk app store and Play Store now. Download the app now. Now we send $100. Lemfi so the $30. I bet our promo code no Poleeno Poleeno. Next Sunday, we'll send it on. Now you are showing love and support. And I'm a lady cute. And I share your baby come right here on Poleeno Multimedia. Or actress, but there is something special about cute. But my name says, "Sini for no funny serious dear." But me do oka some chemi I am funny serious pa. Or you be an any baby. Neni a baby. See, I to be any baby. A baby I want to say and over here say cute. yes dear Bibi aboko there. touch nyame aduna so Nyame adu bibi aboko pa. A man acting, we are very good. By Nancy Matias, who jai acting as a own shutdown for the Senoyan Festival. Okay, me jai. Who jai, where jai, and would you? Me jai, but see, I know me age mama ni pa bakope. Yeah, one of your Jomano. And his boat. Oh, and his boat films. Because me jai, na me wo achia, me could do 31 days ewo. Mountains. It's me born pie and me soon that na me acting. So I just wake up and I was like, Erade, ejuma me jai didn't na me have a dream. Na me say ye. Me nya dream or no. The next morning and Angie's frame me. Wow. Cute. Robo and pesa will play. And I'm really okay. Me ni oti be ye ejuma be no be frame me. Me nya dream say me ye ejuma. Me frame oti papa. Wo ye ejuma na me wo ho say na nti na me de me frɛ wo nti ko see Angie's there and me see die and nyame na hyehyɛ so I have to come and help assist them. Didn't know you say ujai, didn't know ujai. Okay, me obi a adom wo me so fiti me nkora brem ye obi anim me sonda ye yeah me sayare good na me ye adwuma wa donko me no mo nsa ebo nti me ka asem kire obi a de me omo fee se eyakom na efa me yes because ehu pa me de nsa kama no kwa na me ni ebie kwa achiwe nti onno nsa na unya vision ebie ko ebie se me de nsa kama no a me no ti he mete ene me ka kire you may think say I'm drunk but ade be chin na esi but I know mo de aseda na akoma bosom and I say confobi na sume me de me ejuma but me one I know say it is God enti na me ba o ade na onnom nsa na wani bie mo because be ka say
sorry akɔrensafo ɔmo boa ɔmo hu nneɛma pa ba ɔmo ka manfo mfa wo adenta wo nom nsa ne woni bie okay minim nyame enhyehyeye minim de enti a ɛyɛ saa yes enti no emra me ye madwen sɛ mejai baby na me di agofa ewade ma confusion bi si wo ho enti me ye sɛ afedie me mfa danfo bi ewade de wa frɛ me sɛ menye no me yesutie enti emra me gyae no ɔwɔ bɛka me wɔ me dem ujari me ka say me afide rade I'm ready to do your work. Yes, because so for me be the enkrama obi e ka so on kan che me say erade buofu me pa me di agro na me be ma de amempe but me wana me nya dreams say insuo eji afa me na me baba nana se bi ye no mo nsabo no insuo eji afa nipa me na me ba na be struggle na ye pie ada me ka che me ba ne se ka achire ene se ne irade agisa kwa ne ye be no mo nsa abomo e be di wheat of mo no di wheat of so oh yes oba na oka wankasa oba onye me ba but me di ne ye YouTube it's me fa se me a me ba it's na irade je ye sada ne kwa na ye be mo udi wheat of yeah osan no mo nsa yes do di wheat of na isi wheat no obisu di a mo hu ni amapa enya wheat na ye osa there be we etofin de media na but who na watch you me for me phone and brand me loan sorry o de ko we tofe no ko fodi om hu ni ama e bia na ma hu se nyame na efe no ba we ni nsan na we tofe de na I'm not into na me nim but ada me di bi no me ne me ba ne sere san wa bra se me enemy kra etache me I will never means me and fight it back ntade chi na me ka che me ba ne say ka achire we tough in the SCAJD because adia wo bedi a obi hia no obo wa wontimi enko back enti na okunu kra ka se ye bodam me say ye 2 o'clock na me ba na ADD 2 a.m. I swear no di wheat of ye be sere saa te say asema enya asem me ba na be sere saa enti ade china me tu ni for say I will never do that again because I'm boame time na hu say adom na wo so no nyame adom okay emra me hu say adom a wo me so ye nyame adom ne ye na me ye adwuma wa adomko me nya dream say owo ebe ka obi yes ebe ka obi wo ye pa ba ko ne aka se me ka so obe ka Dr. Kokoti yeah because Kokoti na akoji eduro na nti na obi abegya ho ba che dan mu ye me nya dream no owo abeka obi e wo ye pa bi wo buokrom pa 1 2 3 or so exactly one okay no owo abeka obi nti na ade ne si o me ka se eye kwakutin esumani bi na abeka no na ho agu nti me nya dream no e na me bo mpaye enti me frɛ me boss Mr. Ernest na me ka che say this no cute say wo de eno nti na wo ha nti bo mpaye ampa me wo ho Saturday e hye nsa na manager ne beka che me so owo bi apue wo ho wow na me mo kɔtɔ ɔyɛ brɛ me enti me kɔ be bi ɔwɔ ne wɔ no na ɔwɔ na kɔwura dadeɛ patro dadeɛ ɔwɔ timi wura mu dadeɛ yes dadeɛ akwan dem ana ekwan dem wa yira dadeɛ akwan dem yes ekwan ɔwɔ ne yɛre no kɔwura mu I don't know enti me ne me boss no e ka kyerɛ kwaku ɔten sese na esi na ɔse cute wo wadom akyɛ ne de efisro na baaye me nya attack e na ɔse cute Mr. Adwuma no menjai obi antimi nku na adom akyɛ de no nyame de ama wo natural because wo de aboa me bebree enti attack me sa kɔdan na me nya attack na obi aba wo mia me kon na nipa no n'anim yi by obi a obom meti enye ono a omo ba they will never come with their real face ombeji obi anim enti okumi no me hu ya ne se obi aso n'echi wose maame majew kokodi ye and I was like obi a okumi no wasa beji ni se obedi ye nyame ni kremete ni ahwe nipa kro na okasa no to be honest n'animu hire mentima ahwe no so later alternate to akokora ne kala na kwese wo kala yi ena entuma twa na se na ekopie wo baby a ye wo me dream no barras I was born in the soldier barras ena odane akokora ena nwi wo ne ha enti asem o ka ne se maame majew na ade a me pese wo ye boa me wo ewia sense wo besa yare ama me na watwe akra ama me ewade ti me ti meni no minim nyumoto
Diane si 4 o'clock ahomache me hu po ya to nwom saa wo frɛ me phone a meet me empeke me phone so me hu po ye me need to say me 12 o'clock nti me nyankopɔ na bɛka kyɛ me straight say me nsa yare wow is it no Matis say nema bi besi a wo hu but I na on pese obeka Jenny dey na wo hu ya wanka esiye okay recently the Asante Bedi etu. Asante Bedi etu yo wu na say ai. O wu ye. Ah sorry as wonya stroke obi bisa. Yeah. Anamewa. Yeah. Mu fan che me o wu ye. Ma me. O wu ye. Dan say ese onyo no dey na si ye o chemi. Asante Bedi etu ye menua. Me te ne nka che pa. Okay. Oba Kumase no frɛ me. Into frɛ me no. Na me nem me ba background me ba girl na ne ye no monsa no. Bonsam tete ye ntem no. We are back again. Sisi ono so kwa sorry. Okay. Yes, ono so asesa. Enti me bra ne frɛ me, na me se me nkɔ. Na me frɛ me maame no se kɔ. Nyame nye bibi kwa. O bra be ne frɛ o. Asante Bedi etu. Oh, okay. Oba Kumase. Okay. Ye busuim nyame nkwa na one me ye tight opema sempam. Okay. Na ono no de bi on frɛ me beyifo. Na word no ka ne beyifo no. Na me nti ase, but mate ase se we hu bibi, pa no mpɛ so obeka. Enti na ofrɛ me beyifo. Enti ofrɛ me no, na me call ye. Na me baba ne sɛ wa no. Mama wo kɔ no, wo kɔ hu bibi enka o. Na wo de within second wo timi hu ade. Wo sɛ sampany for the mo mpɛ sa de no. Wo ne wo bra na ka bɔ mu de me pa go in peace. Na kɔgye de obɛgye. Enti me ne me bra no ye call ye no. Ah me bi ma no ye tena banners kakra. Enti na ade asa me ntimi nkofi. Na so ene da me nkyɛn. Enti bed ne so me dase no dase. So me kata mani apɛ me so ndaye na me ne Asante Bedi etu nam. Na me na kɔkyia me maame. Me hu nsɛm me bra na no esunsu. O da ye no. Da ye nim. Wanya stroke. Enti honi akopie baabi. Me hu sɛ emma bebree ma be 1000 di aduane eba. E de ibra ne so ondi. Na me pamo sa ma ne nyinaa. Ti me pamo mo na me ye aduane ma no di ye. Ti me sorry na wada. That day no wada papa. O ye late. E mo friend kwa say president say or the convoy eba. Na ti say Ewurade aye ne ho adwuma. Enti me call fi na me say ma nyame de me kɔgye Asante Bedi etu. No say me catch her wo ti me baba no me say wa was mama wo hu bibi me say ah wo kan me say da bi. Was why ade san kɔfɔ de wo so mo ngye sa nyoma ne ndi. And I me can't dream ni me baba na me call ye. 1 week, and obi friend me say me bra na ewu. Na me so no, Ewurade nye say na we chire me. Wo de me sunsum ekɔ fight man ye sunsum aduane man didi a edu kwan so owu. Insada no me fo Atia Mountains ekɔ mpaye enye easy. Enti baby owo no me ni US obi o frɛ obi anka hwe nkyerɛ. Enti me friend ne sister baako nyame yi bibi a kyerɛ me o dream mu. De ekɔ bia Ewurade yi kyerɛ na ma ye audio kɔ baako no man ka nkyerɛ no. But see a de me ho afa ne ho bia na ma ye audio said see ni. Enti na me afede ehu bia ye den efiri me mu. Enti recently me sada ho. Yes, Asante Bedi etu no e baaye. So na say ye say na mo so wonya stroke ara nya sa. Omo hyehye ye but Ewurade de me kra ekɔgye no. Enti sunsum aduane na odi ye no was ayaresa nka we odi aduane na ema ne de brɛ ne de a anka de besi. Eji bibia anya ne so to bibia anya. Ana eye na no ho atɔ no. Esi ye. Say ensi anka ensi amemo aka de Ewurade yi kyerɛ me nka is not true. But stroke e baaye but no oyo okay. Exactly. Oh wow. Enti hono na me ye say ene bibia e besi bia na ese me ye fast na me ka. Enti me sure Ewurade home body fa kyerɛ man kan kyerɛ Asante Bedi etu. But yeah, enti but Ewurade gye. Na hwan biom na ebia sa si a wanka asa baaye. Ekwadonko Wewu. Uhu ye. Me ye confused kakra. Me da ho. Ana me Ewurade bie me ni. Me hu ane se light bi affect ekwadonko emwa so. Ti bi ti me nam say Ewurade na de na wo yi sankofo we hu da ye kyerɛ me. Ade maame no se bi oye beyifo ana. Enti na me pese me catch me nya dream bia me catch obi. But ekwi ade ye na me ntimi nka because of what I saw.
means na mente eni ni ye means man kan ye because ejana me hu won mo so no so me sorry asema me kan say delay any onim nipa na woni ni di agro no no this woman see anopa enti me ko ru adem no it is a me nuane be di adanse o ka say ekuye wu no na me say wonnim die esiye na o say adan man kasa see me ko ru adem na ne ka che me say se na ka me ni maame na because se wo so me so da ye fa wo ho na me bo mpa ye na ewade twam a ade ne enye adwuma let's say maka acho na wo nipa na aye ho adwuma yes esi a was ewade na gym yo sa na light na reflect ne ho mas na ye owu light enti wo be hwe a mo ye adwuma me ba ye me ho nhye da nto me ye na me say no ade ewade fa me bo ne nche me because eba so a empanyifo no oyi kire me no minimum obi a number how would I talk to them? So I think say emrena so say rade opeso de me yejuma. So I need to see as say penny bi ho asem kwa na ba kwa na say obi na me frɛ no say ebekɔ kwa mama frɛ na mama na me ne deal abompa ya mana because it's getting too much. Eba say bia wonnam say ya dae ko na wo da wonya ana say wonnam a ni timi to pan na ebie. Okay, me na me nim say ada me kwa atwa me bompa ye say ewade mbie meni no ene ewade say wo bibie weni na wusua ba na me ka ne say ade na yi a che me say me hwe movie say na me nim say ebie weni yes na me nim nti me mani bie na me sua me tene ba die hu ne pan say me da sesi a enti say me ko ni pemu a nipa ewitire me say na wonim de nti a nyame mpese me be ni patem bia no menda no kansem cho director bi ka asem kire me yesi efe no Chinedu director Chinedu ye call set no so onya dream fam me ho na meti edan bi mu but no obia e work out if him in chain the only thing that he saw was Bible it's me start to say Bible is my friend but me ya soden e be ye na for semba na yesa ka metie say o se nipa nyina e den that's ewade mpese nipa e be me time bia na have to focus because me ye din bia na etoda kwa meti wa na memani no eye me say kata na ene ne ka chem say me nkoda na ewade nye bibi nkyere me yes you said the naka beginning ka o confuse me kakra say na so no monsa ene ni bie more no you say on no monsa dia ntimi mie more ebie say wonim tie me o say okura adoma chede de ba asase so a de wo be ye bi ha no nyame onje mfi usem da but bonsam so no won yes smart akabe me se me no monsa na bie ko akiri mo but emra na me sesi na me ko atwea no ase bie tin me ko atwea kwa na ewade sade awo adoma chede kwa sa acha me soft be kan manje di anto se me ko atwea ye wo me pane ade chi na aba me dream aba physical atwea wo na no baby a emaji awo na ye de awo duru awo me eba mu na me yem hyehye me o kan dream ni kire obi wo atwea wa me say almost dey want me ma atwea me fa yare nkofie enti nyame na ma wo nkyere ase omo so nti ase enti ye waso dem wa na ene ne ka kire me say baby a ye wo me pane na ye agi awo no wo de awo duru tumi aye de awo me na se obi a wonti me nwo kura no me bom pa ye mana nipa no ebanyem yes ha very cute ene guso a edi enkomo cute ne enkomo no ye ka say wa but ye be try say e be ruru mu kakra ise ekadon ko de uhu ye e bae but uhu say I say touch flashing no mama so minim say bi huhu bi na ti ni mu nti no na me suro kakra me ntimi anye de anka ti e wodi ba na me hu say e na hu say me hu bi da nti ekuade na Mama de na abase no sesi asesa de na flexi wo bi so I know say e owu so I can deal with it. Is it ensan wo janom? Me patron. Ana bi atori bi a o ko ba bi na ni je ba o ti bi twa kakra. Oh, me jai. But won say ade abonsam mpene say obekọ ba bi. Sesi anti mi nko ni pem. Enti se me ko ba bi no mo no mo kra na me try say me fa kakra aka. Ade abonsam mpene say oh me jai me nya bi o sesi ade ye. O so mu a e be chen da. Be say otu ni kakra ka wa no. Yes, so I stopped going out. Yes. Yeah. Na sini djuma na wo ye no. Saa time na mo ye adwuma ni nyina no. Na wo hu ne ma wo industry na wo hu bi. Me hu pa.
Oh, adwuma na mo Oh, yes. na ye me bio ni ma hu de. Emre bi no obi bebo ama Tundra. Me da hwana ewade bie meni e describe nipa na me frɛ ama eneme nkɔ ha obi apra ne sɛ obi prawo. O frɛ obi ampa o se nipa ne gina hɔ. Nipa ne gina obi pra no so ampa. Yes. Na o nyame yi kyerɛ yourself ama Tundra obi ba be pra no. Yes. No oni be nipa no wo no. Onim. Nti o frɛ ne sɛ men nkɔ ha obi be pra ampa o check na obi so be pra ampa. Yes. O sabe kwa abrochire na me nimu da me da hwana me hu sɛ the poster etetare abrochire na mis ama bompa ye na obetu kwan. Wanka ama Tundra yo obi a wonkasa. O kind of mama mate me de nyame ase. Ampa hono de tutu kwan ya na mo posters bobo ho apampa mitimi frɛ ebinom ebi die yo wu obi die akwantu twan mus even offer Akabenezer yes enkrofo bi tena ase e plan e fa ne ho ewade bie meni I called me frɛ Kevin so on country offer say enkrofo bi hihye ebebem eba wonye din 1 week ene see it is then is here so offer bi hwenye no when omo plan so on be ka ne ntokwa ama na abeso so no na aye nipa boni ni Satan how no kan ntoka it was 1 week and see why na be kan ntoka and empacho meet me David kid as na work no see utu mirachi see why na kan ntoka that week no any because me nim say like obi have kan ntoka any ntokwa no well but ntokwa ne baaye yes nti see ade ba na sinitwa ntokwa no yes see ade sinifo no bibi ebesi bia ewade me frɛ wo omo yesu tie pa yes omo yesu tie na ade ba ko na oni se mi so na me so ndai bia na mahama che me camera jo mahama che camera o ye NDC ni ana menye batman ba na me musa o ye NDC ni ana because o hwa no be ka say o ye NDC ni na o ye NDC ni ana musa me say camera no de che me no ase che ne sen nti don't ask me say my musa say o ye NDC ni ana camera no ase che ne sen o de cover me say busa sa question me so ndai ne be 5 times no o che me camera eti me frame me sofo salasi e no say ewade na ebie wo say camera e capture nyoma kwa chiri eti ewade na ebie meni yes eti ewade ebie meni no mahama so na ofa so na o de sa nyoma na ye de ebrem bana me nim until say a man of God told me say ewade ebie meni yeah but we NDC supporter. Oh, me ntwa I will never lie. Me ye NDC ni pa. And ka samwe nko mo ye campaign ka me ka ho bi. But adom ne ba asa no sesi a nyame oso o de adom ma wo ama wo nyansa. I don't have to be doing that. It's yeah. There's o hwe nemo wa keka yen ase o ka na asi ama Tundra dia o ka ye asi Dr. Like so de asi as ene ekwadon konso de asi ene no so happen nti say no ebi ma biu kan ye mani pa kono enya ebi ma but I think say so far as Ewade I started eyi no say e ba na say me no obi anfre na nipa no ye star kwa na I think say wo ho mbes me that so say nipa no frame me ntem enu na wo ka ba ko be kire me wo so be kan nipa kwa kire me na ya ka kire no enu a woka odimi ko gina bonten ho no wo se obi torch ni bi ato ba bi sa eno na ye shefo enya torch me dream o buy na ne na ya ho no so me frɛ Kevin so nka che offer shefo enti Kevin kwa me so na say amena no a wo su na I call him say Kevin what say amena no wo ye den bompa ye na o say cute me papa ewu also ne papa ewu Kevin na me nim what say amena no and am so obe kɔ dia e mane ko show off e wo ne kurom ho enye sas ye si o apenu anhwe ya ono so ebesie no ti also nyame yi hire wo na shefo nan ahono nti me frɛ Kevin so on country of say BBC and na me hu to on mompaye ofa hire nan kasa shefo nan kasa but shefo na mo ne number ba yese me ne number nti e ba sa na Kevin na ehu amane ye yes na Kevin kura no onimi hu agro oba bi bo ni dua wo na chi na onim Kelvin yes Raske me frɛ no catch no hono ode gi me di nti Kevin hu se me te sport a otimi de bufo be twi me fluos ade na Ewade ede wa ache ye na nenso wo ye nyoma enye but na emre ne nso ya afi na emre na so but na Raske so matisa na boy no I want say ye nkwala bre mu sini opaya asem ye kɔ ba bi a ye ne na eda nti obenya wodo maame ba me do no so na ye enua no your boyfriend no cute
nyame afa o de wo ye adwuma nyame de wo ye adwuma ebia na me OMX no etwe ba se nyame Kevin unim Kevin domin natural into Kevin say wo ye wadwe say nde ukoku Kevin a nyame be ye won kofo bi wo ho mo de nyame wo try wo mo ewade be ya chem sisi a even Angie sia me ye na adwuma yi maka adwuma a ewade se onye akere no ye obedi ye she knows I called her ewade bie me ma me hu adwuma wa ya wo da kem Angie's no security moving it there manage ho so I want to produce and God will help her na Ibrahim Otiwe Rastaman grade 1 ni JTV dia na nyame so onye menye hu hwe yes utimi tena so obo obi ho mpan na nyame ye akere anase wo ha na nyame na ade aba okay omo a me bo mo ho mpan a ewrade eyi tre me mo no ye se emra adom ne ba ye no sesi a meja bibia me ye bia adom ko adwuma me ko jaaye me hu nyoma nyina esizi me no ekasai de me di kwase bi eden nti ye won kofo bi wo ho mo a Sarah Befi oye adwuma wa adom ko nyame nhyiwa no sanko no so ye ensan adwuma ba me ka asa me nya ensan adwuma nka oma miska wo ho ana wasi menua masane utu mi na gididi nti Sarah say me bone ho mpaye Bible said o ma odinfo aduane di no wo sa ni pakos o mama ne ento woda bibi ba sika na wo de mam e block it that way Angie's me light it me do miss Angie's me light it do me niska no asene me light me fanto light into omo bo ma me nsa ekoma no pa boy o Canada papa na me nhia wo ise uche ba wo jaisi ni twa unsa nya adwuma bia sesi a menya adwuma ti nyame adwuma ne se wo ye ne sen okay sesi a nyame adwuma no me sa try na owo beka me na manwu no owo beka me so wo ba ofie me sa try no omo hu se gewe ye gya na do be ye ne enye nti ye nku no me da ho 4 o'clock kate pa na owo beka me enti me kofa oil eye me nan na me de oil no ye me na me de so me bed so enti Jones wa ka me enti ma nkwa bonti na me ju so go pay mu na oil no efi empane so beto Johnsonim wow it me say yi ne na me tin ne say wonsa na wo de aka Johnson no fire wonan no it's me ma me mo buy anopa na me nan na ho no and almost me call hospital and I told him say me call hospital that's me I don't believe the God that I serve and so what be coming na me wudi a me jai bibia me nsa try mu nyina no no it me da sorry na monuntu achi me ye kume eti eto so 5 times last one no me dani oja yes to me friend me ma me say ma me ye hwan e no se na di enkwase asem na obusa me no madani oja eti wonyi me de ne kafa me ho ose da bi ba bia na okwa sorry anka e be ka bibia kire no ama na aye me say egg but we hu enti the word that me kind say software obe hu de atimi mu no me de ma adom no ebe boa no cute unye sure say busumo mufie busumo ofie yeah so obi afie busumo ho like obi ofie okom busum bacho da bi obi anyi bisa ho busumi ni fie mo ja na to ho a mo nhwe no na se busumo me fie anka omo entwa mo ho emekume what you say omo si game we de ja na do be ye no nso omo ye so mo kume unu se beyi esu hu ade beyi esu hu ade timeka ami odifo bia ye beyi because obi a wo wada na mesomada na ewade de mekra enenam ejew boy bi adwuma wo bank ye yi ne di obi beji loan boy no frame me say me sunsum abeko ama ya safa na adwuma enti me sunsum de ye nyama bebre enti boy ne kwade esa ko o hwe me pa wa otiwe sunsum ne yes omu yi ne di oso sundan na me sunsum gina ho air fight e ma no kwani daddy enne me ka che boy ne se ni kwan se odi media agro but de wade pe na oye ba won se de wo ye ebi de sisi dan ebi de to cars ebi tu kwan kwa abruchire ba sa wo de no on shada pay attention ne ma wo se wo ye ma ade ni e clear no me se onya ready se wo be me ye pa woni se papa je me no ka sei me ne wa abo mpa na bibi esi na wo che mi sika se me fendidi no na ewade aka che mi se sika na nya me dia me fa nkomo obi na ma yesu tie obi a che sika na so de akoche yes na nya me wa de akoche se sika ni wo na nya me ka fa akoche a wo be da koma na me ma me kwa ya yare da hospital but nipa de ma me 1000 ewade se me face sika ne koma
na me na wa sorry sa na no so pese ska no akoye adwuma enti se wa nye suti a me rade a papa enye sika bia na yedi enti de mimi ye de rade ade ba breme no e so special enti sa me ye suti me rade cute we sure say oni nyame na edire oh yes we sure pa so nyame na edire oh yes voice na ya wote na akwara voice penyin voice oba voice bema voice te say voice no won't say but e kasa true na won e kasa won ti de na wotimi eti se me no wudi nkomo yi se bibi wo na ese me ka metenti I will just voice na e ba sen e ba na akwara penyin e ma akwara emu ha ti say oba eba ni normal voice eye papa bia enhye nipa so okasa boko what you say okasa boko ohun say de nti amosi me ye good actress no na me ngidi no obi busa me sanka me ngidi a anka mewu na me ni me rade anka yekum da dada wow nti bia na ewade pese me ba angis set so betwa roommates na nipa hu me na nipa hu me ya na mafa so ake nyame asem atwe ewiase yeah ti nyame onye bibi kwa but offer shade and they say pekwan bia so na de na waya fa ho offer shade na me frɛ Kevin say offer emon paye ti me bon paye esi ya che vision ba ya che enche bia me frɛ Kevin enche kra yeah okay all right security commander ka say nkomo no ewa but yen ni nyina ne e be san ato aso enne didi nkomo about nyama ohuhu recently I announced so sini ni kwa no wajai etwa enti sini dwuma ne ka say enuro wo mu no sa be nyame bi woni de so obetimi aka say ampa enuro wo mu ko bi nyame bi woni ho ne bi wo movie industry to say duro it's true me be a YouTube na me YouTube na nyame na show aso maame nti na bi kra say girl no wonam ti trying there teaching na trying God bless you wherever you are o say akola no nyame na eboa no because obi onim bi enim say me fie wo sika but obi adomo usubia no obre ko bible so on fa na shiwa ma ejimifo nti o masika bi esizi na emra me ye YouTube no me channel no ekọ form na me bom paye na sorry me da hwa na ekọ form no me da hwa na ewade me so that no be catch him say cute me kwa ha na me channel no GD let me take you there me ti me nam say what me twemo yesu dimo and I pray me channel no sabasro when me who say YouTube komo ikra no so exactly how much more sini twada ngasa mu if na catch you say akoba bi na YouTube so he wants to amanfo hwe e so nti onfa onzo nko hobi it's YouTube na edro mpa kaka na skate no mu twa na channel no obi mu de akonuro so obi so timi sorry to obi YouTube channel na ade ya me ya ne se wo kwa afa wo hu ko me nko se obi de obi timi se obi me omo try me enti de bi na emre bi omo se me beifo awuche o se cute de obofo ogina ne channel no ho de ogina ho e comedy me ya na papa me ton ye oton channel ma ton me channel e comedy be ye den oh papa cute so we bet me afro any wa bompae oh yes be household number be tudwa ha me cry sir for number tudwa before no what bompae bobia bi obi we counseling we bibi like say na ozi ye ni se ane de ada me dane oja no me sorry me ka che sofo a obehu de me ye no me de madum be de ebeboa no enti sister bit me fee and me can't dream on no call empaibo e wo UGC what they me call ye no sofo ni hu me ape was sorry asa wo ye nipa asa wo nye nipa come here sofo no and I'm say yeah me nya dream bi sa no so wo di focus and I'm catching ne say wo hu de timi mu dia me de madom beboa nti divine pentecostal sofo wusu okay se si ne ho na me wo o ka me bi chi obi na ye hu nipa na me bitime sonda me se papa ye nipa we ni ya frɛ nipa no enti emra me fa amane mo UGC wo no me ka che ne se bebi a me gie ni guase no ewade asiesie ho very soon I know say me kɔ enti me yese me kɔ Bible school and o se me madom no if it's so straight me hyɛ ni ma de enti Bible de me de den but me nsu enfi ni ho okotu a then sisi ade me de bua me suffer but I know say very soon
Yeah, I'll go. Cute. Nko for share obi wa opese oni odi nkomo. Obi so opese oboa o. Sisi okazi nyama mo ya di ama we. Se na bia obetua bills na obi wa opese oboa for now. For number to dwa. Na bia minim ni nipa be nkomo na obedi de. Okay. Meaning say metiase menyame ena adomo no oso obi eni ho a waso kane ade ahye mpaase. I think said this is the time my everybody person will me pie na ode me bu nipa. So if you want to call me wo yare wo pa wo bibi na esizi obi na edi weni oh frɛ ebɛbɔ mpaye enche it's my number na 0542 77 38 0542 77 38 77. Yeah. Cute number no enti minim enkomo a obefrɛ na oni ni bedi ebe a wo yesofo nsoso obi kwanche bade be manama adon no akosoro akommo anabi onso advice bi ebia wo mo bi cute wasem na wo kana to makoma so $100 $50 £100 £1,000 £1,000 Ghana ni nyina obetimi agi ene wo adawase abompa yempo so ede ama cute ene community dey na betimi aka. Okay. Kakra meka ne se me nua no me maame no me papa mo ewiase eye spiritual world ewiase nye wiase eye sunsun wiase fa ho bo obi a wo ye sunsun nipa wo ye papa ne boa no odifo bi a ebre ahyase no ba wo boa na na ewade so ye de efa so eboa wo youth na mo wabonti mesre mo ene bibia ye beye bia ye mfa abrewa na eyo papa je ye de ema na eye mesre mo hwe mo so yi emre na so nyankopon fa ne de bonsam so ye den fa ne de wa ma wani anda ho a wonni ba bia wo beko nti mesre mo mo ye hwe ye ho so yi me eno na me ra ho ye twese nyina hwe ma me ekwiadonko na mo wiase do ni meka wo bo na etimi afa pen paper delete ni efi wiase unhu ne biom ti bese me ka che wo se wiase na wo no obi na e control say remote calm down humility bro ho ase papa je ni petimi ku nipa nyame so timi ku nipa but it's ubema nipa ekunwana. Think about it. Be smart. Be smart. That's it. Yani cute. Lady cute. Ene be twetwe nkomo ene obaya ebe ye adwuma set so ene ye wono and oba be twase ni sisi and both films open na hwe na roommate on amamfo feeling pa o roommate nti ko obenya a lot about the acting ahwe ho midi the fresh boy Papa J password Nigeria chedarity ye bibia and grade 1 so producer bibia executive producer Poleeno Ade Armstrong tiko and both films on YouTube okwa movies bibia ho no ma me so me kakaka me acting wase ho me so me chere me skills kakaka. You better share you. Thank you for watching. Bye bye.